Aya boss ya episode ya 17 kuri filime yacu Bunduki Studio. Sinzi tangiye mu ishyamba urebe rya shyamba ryacu dusanzwemo. Isi episode ya 17 dutangiriye mu ishyamba rya shyamba ryacu. Hey, ibi twarabibonye, utarabibonye ambwire mwibutse ukuntu byagenze. Hakuno rya shyamba rimwe abasirikare baje mu ishyamba byageze gutya dodo korura rimwe kirasa Nyagasani. Barakwereka hakuno dutangira filime mwibuka umukobwa ari muri iri shyamba bita Nyambo. Nibwo yageraga hakuno, nibwo yageraga hano. Hey, araniwe tangira guhamagara musaza we. Byose twarabibonye. Cyawe cyamukure cyaramukuruye kuriye gityo. Barakwereka turacyari mu ishyamba rimwe. Joka to hey twaramubonye bamwita Joka. Umva gatwenge gaca hejuru y'agahinda. Turacyari mu ishyamba rimwe. Filime yacu bayise ngo iki? The Forest in episode ya 17 katurye show. Kumbi barakwereka hakuno muka wangu guhamagara umugore we. Muka wangu mada uramuhamagara bitanga iki? Ndamupata wapi Mungu wangu? Ndamukura he mana yanjye? Unisaidie. Koko wamfashije wa mana we? Ndamupata wapi? Ndamukura he? Abana banje byamucanze tu cyarenze umufana. Saidia kuni ibintu kira gutya bikakurenga bikakuja bukamana wamfashije koko kunipa batoto wangu wamba bari ukama abana banje mama y'abana banje tafayere niwe ndakora iki Nyagasani? Sakuza bitanga icyo arabira babyita kwabira bitanga iki sinzi. Cyari mu ishyamba rimwe si yari ikarazi mufungira amaferi. Iminsi baye myinshi ari mu ishyamba, ibibazo byabaye ibibazo sinzi. Hakuno amaze igihe kinini mu ishyamba, amazemo iminsi myinshi. Rero filime witonze uraza kutwihanganiraho gake kabazo ka tekinike. Filime ishitinzemo gace ariko ngeze hano abona ikiziriko. Urebe ukuntu shitani akoshya akanaguhururiza. Shitani shanu umukara, shitani ni umukara nakoshya akanaguhururiza. Ngeze hano abona ikiziriko. Urebe Nyagasani ari muri situation nk'izi ngizi. Zaramucanze fata ikizirika kiboha inyabutatu, kiboha inyabutatu ashyiramo n'isubyo. Pambire nipatie batatu wangu. Mana yanjye narakwiginze guma abana banje warabanyima. Rero uzandenganya agiye guhima Imana. Agiye guhima Imana do. Rebe ise gutya hakuno ikizirika ashyira mu giti. Sinzi nimba uyu mugabo atagiye kwishyira mu kagozi. Mugabo cyavuga ngo umuntu yishyize mu kagozi. Soroba nawe yari yabuze projet atangiye kunyibwirishwa ngo ngiye kujya kugura cagi kwa Makuza. Namwe mu nyumvire. Hakuno ngabo yaje hakuno kiziriko mu giti. Ndiri kwambira unipatie batatu wangu. Mana narakubwiye ngo mpabana banje. Sasa ibyo warabyanze. Sibyo gombana na wewe sasa. Rero mana nje nawe ubwo nari bireka duhimane nimba ari byo washatse kankwemeza. Aza guhima Imana shyira kagozi mu iziriko yijugunya mu kagozi. Nyagasani urabona icyo bita stress na pressure ukuntu kabo yatangiye gutera imigeri hakuno. Yijugunye mu kagozi, yijugunye mu kagozi. Nyagasani sinzi urebe filime mugozi uramwanga. Bimwe bavuga ngo na Nyabarongo irakuruka. Yishyize mu kiziriko kiracika. Bimwe bajya bavuga ngo ariko kuvuga nk'uwo yagiye mu kiziriko kigacika. Cyarabyanze byaranze. Hey, urebe Nyagasani byaramucanze umugabo. Iminsi imaze kuba myinshi noneho n'urupfu narwo ruramwanze. Se mana yanjye cyune ndakatara ninatakuye kubona. Byaramucanze senga tumana yanjye cyakubona umugore wanje n'abana banje wamfashije. Imana se ni mwene wanyu muranegosiye. Nigeze mimi nateseka kwa hii dunia. Ese mana kuki wanzanye kuri isi ngo mpababarire kweli?
Siwezi kuwa kwa hii dunia. Mimi nataka kukuona. To. Ngoja nini unakatara? Yamucanze. Wewe Mungu wangu. Mana yanjye wambaba. Imana uri gutabaza rero. Ibaze ko Imana uri gutabaza ari nabandi baba bayitabaza bafite nibibazo birenze ibyawe. Kunipatia watoto wangu. Mana yanjye wamaye abana banjye. Mimi nataka kukuona Mungu wangu. Genda shaka kukubona mana yanjye. Wanyera tukanyereka abana banjye kuko. Ko nkwinginze. Hey. Kibazo cyabaye kibazo abana babaye abana umugore yabaye umugore ishyamba aritinzemo iri shyamba ibiririmo ibyinshi The Forest episode ya 17 reka turya shonani stop ibigwi Van Studio analiza Empire Gaheza Simba Soloba Films credit tubungiye kujya nyiha kuva filime itangiye bakirangiye Dumba Jambo Wabana Jambo bwana Gani nzuri sana ibintu byose ni vizuri sana mwishyamba Dumba bameze neza no la tukuna bayibyina n'utuntu tw'utuzike wana Steve shall rise triumphant overall shall rise triumphant tangira kuririmba ibirimo intazi overall tra la da 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 Dumba mwishyamba we yimereye neza bari pose gusa mwibuke n'umugore ari muri iri shyamba wana ndi twe tuzarya ibyimejeje mu ijuru makeup artist Mico the Art umva karirimba nta kantu muri kumvamo props manager tuse nta kantu muri kumvamo yivugishwa ngo iyohu Mazembe kasa mutwe set design harya yarayisetinze nyajye mu kazi niko hakuno rebe turacyari mu ishyamba rimwe shyamba turimo tu hey hakuno aruri kwambara ibaba YouTube bacu n'aba TikToker hakuno Odilo producer niwe music composer baradukubisa ku kantu k'aka background mwaba uri kumva n'iki byose umurara taho cyangwe executive producer Soloba Films Wearing white clothes in the forest bro. ubundi kukinazanye imyenda mu ishyamba kuko icyangwe cyanjye ubundi wagwana ishyamba uzenguruka mu ishyamba we visual effect na editing biba byakorewe muri Bunduki Studio nayo maze kugira akantu kakazinamo gake hakuno nkomeza mbibutsa kwikosora aricyo kinyobwa cyonyine mu Rwanda cyonyine ariko cyadanje to tuwe yiyahuye ikiziriko kiracika do yasaze yashyuhiranye yashyushye mu bwonko cyarenze umufana do ipantaro imaze kumucikiraho imyenda imaze kuba kugera nabona ikosora ha cya kinyobwa gisubiza imbaraga mu bugingo unikosora sinzi fata kanete hakuno kubitisha inkonji kubera icyaka n'iki byose n'akajagari yari afite no kuyifungura neza byarananiranye arabanza yitamo dore femba kiri shyamba mbona waritura mu buziraherezo niko yavuze iri shyamba ko mbona waritura mu buziraherezo do urebe hakuno cyakuranye tu mfite taki sinzi n'iki byose akaba ari agakaragaruka ewana noneho iri shyamba ndarizenguruka sha tu hey atangira kwiciraho imyenda tu tangira kugenda buzombi Gasani hey Kimenyi we Where you at bro? Babana yaburanye nabo bazanye. Oh my god. Mana yanjye. Judy we. Ya ninja. Judy. Fuck bro. Kigali we. Kibazo ni iki? Bamujabutse. Where are those niggas bro? Bundi bano bakinga bari hehe?
Kimenyi! Magara bitanga iki? Kimenyi! Yabyise imikino. Yongera byita umwanda se. Open ma. Yongere se sha. Gutya. Fanya akantu k'agatelefone. Kumbe hakuno barakwereka muzehe nawe aracyari kwiruka ahura na Dumba. Ho. Bose n'icyabuze urwembe do. Rebe. Are you a demon? Oye uri diamond? Me? Jewe. Yes. You. Ahubwo uri diamond. You are diamond. Wari ki diamond? You are the demon. Oya niwe diamond. Abasangi ubusabitani bisambo do. Niwe diamond, nawe niwe diamond. What is your name? Bakwita? You are diamond. Wari diamond. No. You are diamond. Uri ki diamond? Do. I'm Dumba. Kibanyita Dumba. Dumba. Diamond Dumba. Wari diamond ryitwa Dumba. No. Kare. Dumba. Okay. Va. Isi. Kandebe. If you are not diamond. Kandebe nimba utari diamond. Zakuno. Kora kuri Dumba yumva akoreka. Diamond buri uraribona ariko ntiwarikoraho. Let me see. Nanjye reka ndebe. Naye gukoraho. No. See? No. So ubona ko tutari ama diamond. No, you're not a demon. Naguri diamond musa naguri diamond wapi maniga. I want to go in town. Checha kuja mu mujyi. Oh, yes. Sha kuja mu mujyi ville. Need the way. Oh, Nene inzi. it is a bit of a challenge. Sha mwana bigoranya. Go one way. We komeza inzira imwe. Not left, not right. Ntukati buryo ntukati bumoso we komeza inzira imwe uragera mu mujyi. Cyano si cyanshaka. Demons. Ama diamond ari muri iri shyamba mwana. Kandi arimo ni menshi. Okay. Niko na mtoto. Je hari umwana twazanye. What is your name? Bamwita. We bakwita. My name is Kabila. Jabanyita Kabila. I'm very happy to meet you. Byiza guhura nawe Kabila we. Yes. I want to go in town. Yes. Chenje mu Need the way. Oh, Nyereka inzira. Hariya. straight. Hari ugenda ujya imbere straight. Left. Ntukate ku ruhande. Go right. Ibumoso cyangwa iburyo wapi. Why not decide? Kubera icyo atari hano. Bad people and demons. No, you don't want Ujya aho hantu hari abantu bameze nk'amadiamond harimo ibice byose. safe, but it's a bad place. That way. Hari ahantu ni habi inzira niyi. Kumbe hakuno yo. There's no connection. I'm in a forest. Nta connection mfite ndi mu ishyamba. Arizo zabuze. To send you a voice note, mommy. So Mama niyo mpamvu kohereje voice note. Kimenyi and Judy, something happened and they left me. Bisa nkaho hari ikintu cyabaye Kimenyi na Judy barangije baranjabuka bamvamo ndababura. Mommy, I wanna go home. Mama nshaka kwitahira. Umva ikintu cy'ikigawe n'ibyanwa zengurutse umunwa n'ibidirede bigwa mu mugongo yafunze shinyo. Mama nshaka kwitahira. I think the robbers, I don't know what happened to me. Sinzi mama ibyambayeho nayo bye naho bagenda mu ishyamba rwagati. Without getting shower, mommy. I want food, I want chapati. Mama nshaka kurya amazi igihe ntakaraba. Umva ariko. Sha cyakora kiya nakuzi wacu bampa nikomeza uhene urasanga bakuru bawe babimasi birye cyangwa ubyihorere. None iki ngo maze iminsi ntakarabango mama nshaka kurya. One way. Inzira imwe komeza inzira imwe ugenda. Not right. One way. Ntukate iburyo ntukate ibumoso umubwiye inzira imwe. Not one way. Kubera icyo ariko inzira atari inji asikiwe. Demons. Hari amadiamond. Demons. Amadiamond. Umva ngubwiye. Mtoto. Hari umwana turi kumwe. You see my son? Wigeze hano umuhungu wanjye? Umuhungu wanjye umwana wanjye. Peacemaker. Bamwita peacemaker. I don't think so, no. Peacemaker ntawe nabonye iyo nzanga ntayo nabonye. Ulimuona mtoto wangu? Wamubonye umwana wanjye? Ulimuona mtoto wangu peacemaker? Wamubonye peacemaker? I have not seen him at all. Ntawe nabonye. I met demons and I met two people, but that is not your son. Je nahuye n'abantu babiri bonyine muri iri shyamba ibindi ni amadayimoni nta muntu wundi twawe. I don't lie. Ntago nkubesha wa mugabo. Yes, you see my wife. Ntago nkubona ahubwo wewe wabonye umugore wanjye. Umugore wawe Mupenzi is my Mupenzi nyine. Muzungu kama wewe anaitwa Mupenzi. Umuzungu witwa Mupenzi. Mupenzi. It's a long story. Mwana ni inkuru ndende nyine ukuntu yiswe iryo Is brand like you? Yes. None se nawe murasa. Have you seen her? Wigeze umubona? Yes. Mupenzi. Aha data urw'igikundiro reka. Ntawe nabonye. Wapi? We have to keep looking. Let me go. Yes. Uzi n'ikindi reka n'ikindi. Inzira zumbwe kari iyo ngiye ukomezaho. Please. Yikomereje ibye. Dumba bamusige mu ishyamba rye.
Dumba iri shyamba ntashaka kurivamo gusa mwibuke na yaburiyemo umugore wiwe witwa Mupenzi. You're welcome. Urakoze mwana, urakoze kunshimira nawe. Yikomereza ibye urebe. Ako mwakoze subscribe kuri Sonoma Films. Kuri subscribe ndaje mbereke. Komeje atyo turacyari mu ishyamba. Harimo wayobye, hari ababuranye. Yawe. Ibintu bimaze kubera mu iri shyamba ni byinshi. Komeje ibye, muze yakomeje ibye hakuno. Cyari gukwepa. Cyari gukwepa. Hey! Sasa. Sinzi. Huyu mundere ni Dumba iko wapi? Yageze hano. Tena. Si Kigali we. Njari nionesa hakuna. Inzira arayibura. Hainifikishe mbali. Iyi nzira irangeza he kweli? Dumba! Dumba mujinga! Dumba umenya benshi umuntu. Kumbe Dumba ari kwiririmbira akanyugunyugu kambamba kanywa amazi ku rutindo. Dumba! Urama abana banjye Dumba mujinga we! Urama abana banjye Dumba! Abana be bafite umutekano ariko tuzi. Wowe n'umugore wanjye kandi ndakeka ko ari wowe mufite wa mujinga tu. Yasaze. Dore ibishaku. Dore ibirahu. Dore ibishaku bimusare mu mutwe kirenga umufana. Chwanga ni ufite umwana wawe. Nshaka abana banjye. Ndakwica wowe. Ndakwica. Nakumariza nakuwa weye. Uretse ariko wisara reka nje kukuzana umwana wawe. Nshaka abana banjye. Sara bitanga icyo guturagurika nk'akuma gaturitse injugu. Baje hano mu ishyamba bizanye. Umwana wawe ameze neza ariko wiyagara wishyuwa mu mutwe ntago ari kumva ibyo Dumba mubwira. Tuzari kema abana banjye. N'abana banjye kundi we Dumba ubundi vipi za wagwana. You know it. Kigali we. Cyari mu ishyamba. Isyo njia. Sasa kamata hii ntarudi ya nyuma. Ndacaha ndaje. Niko. Hey. Okay. Hapa Mungu mwenyewe atanisaidia tu. Ubu none uzi ikintu ngiye gukora. Imana yonyine nigiye kunyifashiriza. Naho ubundi ibintu byabaye byinshi kabisa. Komeje urugendo. I go get you. Chema abana banjye. You stay here. Se we gumana wisara wishyuwa wiyagara. Calm down. I'll be back. Saze. Shyuhiranye mu mutwe sinzi. Nshaka abana banjye ariko. Saze. Urasara bitanga iki? Ko waje bwizanye. Ko ntawe kwikurenga kuzana kujugunye muri iri shyamba. Ibyo nimo biragundo. Shyushye. Ishyamba bose babuze inzira basohoramo sinzi. Hakuno ye kumbe do wa muzimu ba muri ishyamba nawe umaze gushyuha mu mutwe umenya nawe warabuze inzira usohoramo we. Wasaze bisa nkaho byajaguye. Uzimu nimba byawe bizagarukira edo Nyagasani nawe wabuze umwana wawe ntibarabonana. Umva gatwenge cya kindi nacyo mama mana yanjye umva gubyineka Joka iruhande rwe. Mwibuke Joka yaratubwiye ngo njye nkina n'intekerezo z'abantu. Yesu Kristo ku igare. Joka mu gakote ke aba yatayeho. Kira gutya. Is this the way? Iyi niyo nzira insohora hano. Is this the way? Iyi niyo nzira insohora hano. Cyangwa. Bebe. Hari. Komeza inzira. Bamwereka inzira ahindukira aramubura karabaye. Kureba iruhande rwa tayari.
yaravuze ngo mwana ngo ibyo ni ibikabyo ngo iri shyamba senga ibyo ni ibiki ngo banyegereze uwo muzimu banze nishyuhirize mu nda none haje joka noneho si n'umuzimu uje to listen ishyamba rimwe turacyari mu ishyamba hey! arabura shaho natubwiye ngo abantu bamwita Keizi ariko we yita Joka arakwereka wa muzimu hano nawo sinzi uyu muzimu watwaye Nyambo watwaye Titi Brown watwaye bande bose abo bose twarababuze rebe zimubashye hey! Iyi ni episode ya kangahe tukiri kureba episode ya 17 vuyeyo nimba uri gufinda ibiki sinzi uragatwenge hehe mbabona kumbi cya kigorye bari gushaka ngo ni peace mekana cyo hakuno to hagarara aho ngaho baramufata bakwita Yambie bwira sibyo mbwira unaitwa nani bakwita nde kigorye we Yambie wewe bakwita mke wangu umugore wanje n'abana banje peace meka barakubita imbobo cyawe bakubita bakubise imbugenda nyigira kikurikiwe ndamupata mke wangu umugore wanje ngomba kumubona Mariza umuntu ntari ndahura nawe ntarabona umugore wanje uwo ngo arabigenderamo ndamwica kandi nta mikino nta mishipoto nta n'imipyinato sinzi ure filime witonze hakuno cwanga nibuke cwanga twabonye ashaka kuva muri iri shyamba hetse umwana arakomeza gake cici hey gake bucici ure filime sinzi hakuno fasha kana go kiri imbere ariko buri hari ikintu hano kuruntu ibyo bintu simubizi takana utanigira sinzi ikintu ari kubona nimba ari kukibona nimba ari kucyumva nimba ari kugira gute mugabo ari pose we bisa nkaho ibintu byabikora ku mibare kumbe hakuno muzehe yaguye pongi yacotse hakuno guye pongi ni Kabila yafennye babyita gufena yazimye nka televiziyo y'iromba do mwabona ukuntu televiziyo y'iromba izima nawe yazimye nka televiziyo y'iromba kumbe hakuno musa You know this place? ahantu urahazi You know this place? ahantu urahazi to You know this place? ahantu urahazi umusa cyangwa gani wewe unatoka wapi ahubwo uri duvuye Osmarito. je banyita Osmarito Yeah. Kutoka wapi? uvuye he I've been from Washington. man jeno to Washington Bro, just show me the way. I just want to go out. mwana wanyeretse telefone muri iri shyamba kwenye nshaka kwigendera where you are ahantu urahazi The way, bro. umva mwana nshaka inzira Tell me the way. wara ho wamushanze we Just show me the way. I want to get out. yereka inzira mwana nshaka kuva mo hano we guma kure You. So, just show me the way. I don't want to go out. Just basi nyereka inzira nje nifire mwiri shyamba out. sha inzira ikuvana mwana mwiri shyamba basi ndakwinginze I'm a devil, nigga. Devil, man. I just want to go home. je nshaka kwitahira Mommy. nshaka kujya kwirebera mama sha cyakora nta kintu
mvuze What? ariko cyasigaye gipsine kano mami gasumbu kureshya koshi ikintu kikiga mami ibintu ziko ku myaka 3 keya bampaga nikomezo heno urasanga bakuru be babimaze kumbuko yakaryamye hano ni kabira ko yakaryamye hari cyamuje hejuru to gasani cyewe urebe kiramuzenguruka sinzi urebe filime witonze ucice mu gace kanga utakibona hejuru cyari kimunikanye imfura biranga siwe wambaye umugozi bunyerera mu ishyamba kweparcyo kirakurikira ciyeho habuze gato rimwe ritanga 2 kubera kwereka Chwanga hakuno Chwanga n'akana nawe Chwanga n'akana cyari mu ishyamba baracyari mu ishyamba rebe isa nkaho yabuze inzira umusora duheruka ari gupanga ashushanya agenda areba ibyo areba kize anatangira kwitegereza gake bucece umugabo nge mbona afite ubwenge mwese mubibona rata kize gutya sakuno kana ibuka kakana sari kugashaka na nyina ari kugashaka bose baraka ise warenda kwica abantu mwiri shyambo Ahuye wese ari gukubitwa Ahuye wese ari gukubitwa kugira ngo abone umwana we umugore we yaramubuze noneho sasa ni nacyo kibabaje kana akuno yafata telefone arabanza aratsimba yanze gusiga kana kira gutya banza shyira kana hasi vanamo inkweto yurira igiti abanza ajya kureba ubundi wagwani arebeye hano hasi iri shyamba kugira ngo arisohokemo birasaba iki bimeze biti kubwiye ngo uyu mugabo nje nabonye afite ubwenge kurusha ibindi birara byose biri hano bandi bose bari gushaka inzira bakeneye kuva mu ishyamba ariko ntawe utekereza uburyo bwo kurivamo n'uburyo abonamo inzira bo bakeneye kuba bari mu nzira bavanamo ariko batashatse uburyo babonamo inzira akaba yazamutse hejuru yaruriye arabanza arurira kumbe barakwereka hakuno hasi ubundi waboye wari heneri nawe ari mwiri shyamba nshaka n'amazi yo kunywa do inzira nshya ngo sasa turyame kandi yanamwimye n'iki yapfuye nta ribi cyari mu ishyamba rimwe yivugisha bitanga iki yamubuze mwibuke yagiye kumuhabiza mu kubita urushyi yamukuye iryinyo bita isarabwa ibwene kirahari cyaciyeho obayo wamukinga obayo waretse ibyo bintu iyo mikino ko nayirambiwe kirongera gicaho obayo changa sinzi ariko obayo we acha hiyo mchezo spendi kabisa ngani iyo mikino yirekeje nago nyikunda sikigari we ima yivugishwa ngo oboyo bashugunya gashoka imbere ye karabaye kiramurenga hakuno uri mu giti nawe sinzi nimba ibyo yaragiye kureba yarabibonye
arongera aramanuka manuka hasi se kire gutya kana yari yagasize hasi arongera afata ka ajenda ke banza shushanya neza gake umugabo we nabonye ibintu bije bikora ku mibare we nta gahubuka yatandukanye n'abandi bantu bose bari muri iri shyamba we nta gahubuka ibintu bije arabanza akatuza akabipanga fresh neza gake ari pose oboyo kumbe boyo yaguye pongi oboyo we hakuno ko ninde uri kumpamagara ninde wadoye ni nani oboyo we kumbe ni kaka do yaninja yasadunda oboyo yaje sakuza kandi yari yamwiriyeho karamubwira ati njyewe bamuteye ishoka arakwepa fayuhana ariko fayuhano gasani shushube Sasuriko Chikariko Chika Sara wiyagara Inagire amaboko azaguhanga uyabona mukiramukanye kibazo ki Calm down. Just tuza mwana I get you. Sara wishyuha wiyagara we tuza Stop crying. Just listen to me. reka kurira mwana ubanza nyumva witonze Okay? Listen, you are safe right now, okay? bunone ufite umutekano uranyumva Breathe. humeka injiza umwuka wongera ugusohore kumbe hakuno do kabira nawe ari gukwepa ibye Lakini Mungu wangu. Hivi ni vitu gani? mana yanjye ibi bintu ni ibiki Nafika fasi fulani nakutana na mtu. nagera hangahura n'umuntu nagera hangahura n'amadayimoni nagera ariko mana bundi bite byawe wowe Sasa iye mwanamke ni bibi ni uriya ni umugore ni umukecuru ni dayimoni ni iki kimagaze hejuru gusa yamucanze aba nabo hakuno bimeze bite I got you. Okay. humura mwana bwacyo wumva utuje kabisa Yeah, I don't. sinzi I wanna tell you that if you're with me, you are safe. Okay. nimba uri kumwe nanjye mwana uraba ufite umutekano we n'uwumva utuje ugabanya akajagari no gupanika ibindi byose ni amahoro sibyo You do. Sure. Uncle Cock. Okay, let me tell you something. Reka ngire ikintu mubwira. When you are with me, Uri kumwe nanjye you are safe. ufite umutekano. Ibyo bintu babyita amaco ya bwombo. This is my promise. Really? I promise for real. Nunkuri ndagusezeranya. Promise for real. Kirarerembure rega. Singa ibyo byaduhabura. Hakuno. Uyu nawe hakuno. Byamucanze. Yehehe! Tarajya kure. Bahurira hakuno karabaye. Yarazi ko yakwebye. Uyu nawe tayari kiramuzi. Cyonzi cyo nawe tayari kiramuzi. Kigali we! Sakuza! Tayari. Hasi. Imba bigenze bite? Kirabura. Kirangije kirabura. Yamanutse atyo. Yazimye nka televiziyo y'iromba. Kujya mubona ukuntu televiziyo z'iromba zizima. Do. Chewe! Do. Kumbe wa mwamikazi w'ikuzimu nawe aracyari hano. Do. Zimubashye. Fite ibintu abakora nimba ari ugucuragura, nimba ari ukubandwa, nimba ari uguterekera. Simbizi. Umve.
ngaho 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 do hakuno ukuntu zano kabyina imbyino zabo gakondo utamenya ngo izahehe. aracyari mu ishyamba, aracyari mu ishyamba. Wibuke kuba arakwereka peacemaker nawe ni magenda hakuno, magenda wibuka ari kugenda acumbagira akaguru karafunitse sinzi n'icyo byose arimo kwepa ari magenda mu ishyamba, cyari mu ishyamba. Buri umwe ari gucika ibye, yakomeje kugorana. Kumbe aba nabo oboye da basirikare bazanye bashiriye mu ishyamba, ikigoryi kiri mu bakobwa. Cyundorera, you know what, give me 1 minute. Basi wampaye umunota umwe wiki. Tugire nyine bataragera. Wait, I'm back. Daje reka nze gatoya amusiga hakuno. Komeza ibyo nawe. Uyu duheruka yazimye nka televiziyo y'iromba yongeye gukanguka hano. Kubita mu kiwarata, ruhara mu Giswahili barwita ikiwarata. Kagira ngo ni ingoma y'abaporoso ari gukubita. Yaje hano nawe aza guhereza igihugu umugisha. Kiraho ishyamba. Wacomotseyo dodo dore wa musirikare wacu ahita kwepa. Isa kwepa garuka hakuno garutse hakuno. Rebe uyu ari hakuno ni muzehe, yabuze umuhungu we, yabuze umwana we. Byabaye birebire, yabuze umwana we. Rebe kumbi Nini? Cyamuguyeho. Ni wewe wakigorya. Ulikuwa wapi? Waruri. Niambie ulikuwa wapi? Waruri he wakigorya. Ulienda hivyo ukaniacha hivi. Waragenda ukatigwa. Hivyo. Niambie ulikuwa wapi? Niambie. Utiki mbwira wakigorya. Niambie. Mbwira sibyo mbwira vumvu. Hakuno gasani. Filime witonze. Unaacha mzee hivyo mushamba. Unaenda bila kumwona. Wewe urasiga umusaza nkanjye mu ishyamba ukagenda ukirukanka. Haso. Waruriye. Uyu we yahereka arakubitwa peacemaker. Bamukubise. Ntako batagize. Uko zombi. Hako wabaye zombi, wabaye iki? Bamukomagwe shishwa ha kikora kimwe. Cano tugenda. Cyagiye cyasama. Ciao. Kumbu yaraje aca ku mukobwa ariruka. Karabaye. Yaramubwiye ati mu munota umwe. Kigali we. Tekerejeho. Koko. Dorisoni do. Dorisoni do. Aha. What? Iki? I was joking. Nakinaga mwana, nakinaga. What? I was joking. Nakinaga mwana, nakinaga. Kumbe naga ari ugukina. Yikanze umuntu ariruka akizwa n'amaguru. Do. Ye. Nakantu muri kumva ariko kavuga nka wa muhanzi ujya niyumvisha kavuga ngo iyuhu. Yumvemo neza. Kiraho. Usaku. Inkotsa. Hey. Debe. No. What? Ikis. Joking, man. Nakinaga mwana ye. Stop smiling, I was joking. Let's go. Ngina tugenda. Da. Kwipunaza. Siko byita mu Kinyarwanda.
Eh! Kumbe hakuno umujyi ukomeje gucuragura baramufata. Nipatie watoto wangu. Kemereza abana banjye reba ahantu yafashe ariko. Hakukosa. Je nshaka abana banjye. Bawili. Abana banjye babiri. Niko mbuto. Ndakuua. Je banyite mu mbuto ndakuua. Watoto wangu liko. Bana banjye bari. Niambie. Bana banjye bari he? Uya murya sini. Amurya sini atangira kurerembura amaso tu. Ye. Ushe mu maso gutya. Ya maso aramurya. Oya maso aramurya. Hey. Bantu kina nabo mutakina. Hakuno twanga nawe. Twanga hakuno. Twana twatangiye kumurira numenya twamusonzanye. Sinzi kana katangiye kumurirana. Yewe mwa. Tu. Cyewe. Maso yanjye. Aracira ubumara nk'ubwinshira hari we. Ciri mu maso gato cyane. Tu. Damaso aramurya. Hey. Komeza kwikinira kadensi k'undi. Nkawe wambazaga iki? Sige hakuno biramucanga. Amaso bayameneyemo bimwe byo kugenda amenyereye umusango wa butaka winaha. Amenyereye kavukire y'iri shyamba. Kavu turatera ntiduterwa. Gasani. Maso hakuno. Urebe Nyagasani. Hey! Yari episode ya kangahe? Episode ya 17 twarebaga. Ko ntagira arangira ubundi bwiri gutangira. Kinawe hakuno. Hello. Jewe. Nani uko hapa? Kana hakuno. Kanu ko kakarize. Hello. Jewe. Hello pageze hano. Ari kagera amaso yamenetse Nyagasani. Ure filime wito. Woni Hello. Jewe. Mtoto wangu. Mwana wanje. Nisaidie. Wamfashije. Hello. Hey. Nyagasani. Cyuzana yumva umwana wari kamaso yamenetse. Yari episode ya 17. Mukore subscribe, share, comment ubundi tuzahure muri episode ya 18. Turya show. Mango 4G. Nibo bantu bonyine baguhereza internet idasanzwe. Internet y'umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Barakwereka hakuno hari amarushanwa yateguwe nande na Mango 4G to kasa mutwe Ivete soroba n'inguruguru wagera n'uduti tw'imyumbati do hakuno kisa gutya urebe wabasifure baco buri umwe akizwa n'amaguru hey hakuno sorobaza ku mwanya w'imbere ngo w'imbere araminutse hakuno kasa mutwe mavenge kasa mutwe baramukurura mavenge amena umuntu akura umuntu iryinyo buratse kubituru byiso hakuno bose bari gusiganwa nta kindi bari gusiganirwa usibye kujya gushaka internet bisimeka bakura amenyo kujya gushaka internet ya mbere mu Rwanda iruta izindi ya Mango 4G. Umuntu udakoresha internet umenye kuri u Rwanda twamaze kugusiga dusigaye tubayeho mu isi iterambere. Soroba ne wabaye wambe Soroba uzi ko ufite umuvuduko nka Mango 4G. Afite umuvuduko nka internet ya Mango 4G. 4G network, truly 4G network.